ge o tsena ka lesoro la sekolo sa Ga-Ratšeke o gahlanetšwa ke marope le meago yeo e hlagetšego mo ke fao bokamoso be barutwana ba 233 boletšego gona. Sekolo se sa le seagwa ke setšhaba ka ngwaga wa 1974. Batswadi ba re mmuso o ba tshepitše sekolo ka ngwaga wa 2014 e fela le lehono ba sa beile moganya phatleng. O ile wa ba le tumellano le ba mmuso wa Limpopo re pelo la golo le redi ntongo le ngwe dumellwane ba mmuso ba ba tomo re ya la golo mara o dwa ka 2016 o fitale nase ba ba ke no fa ditsebiso je lore a ba ripeti. Sekolo se se hlagetse mo la karolo ye nngwe ya sona e sa le itšiwa ke ledimo. Batswadi ba re bana ba kotsing ya go welwa ke maboto a mo sekolong se. Gore nyamile ngo fitla molomo jalo ka department ya ile a re tshepisa sekolo. Mmuso o a re berekisa ka nako ya dikgetho re ya mo boutela a fetša mo o a re lahle. Me ya le bona ka mantšhakatana fela bana ba borena ba salata morago ka thuto le thuto ya bolokega e fase ka mada. Gore ya thuto ka Limpopo e re gare e sa boledišana le batšea karolo malebana le sekolo se. Ke bontšha gore go na le dipoledišano magareng ga boetapele ba rena le boetapele ba setšhaba go leka go rarabolola ditlhotlo tšeo di leng gona. Re duma ge re ka dumella dipoledišano tše gore di tšwele pele di fele pele re ka ntšha polele goba re ka commenta. Batswadi ba bana ba sekolo sa Ga-Ratšeke ba ipiletša go kgoro ya thuto maemong a bosetšhaba go tsena seemo ka bogare ba re ke kgale ba bolela le kgoro ya thuto ka profenseng ya Limpopo e bja ga go nko ye tšwa go le mila la ke kweketšo motau wa ditaba tša SABC Ga-Ratšeke.